Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya ko jilbab nak kumpak ni warna hijau. Barasalan nama ni sat di nak kumpak. Di pakuling ika apa budi. Insyaallah mudah-mudahan yang menjawab salam saya bila doa yang dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Yang punya penyakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Ya rangkain rendah insyaallah. Tawajai. Tawajai insyaallah. Nalengi jalan keluar pun Allah taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Rabbil Alamin. Yang kami hormati, yang kami muliakan, alena tumulabita Bapak Imam Masjid Raya Repang yang sudah memimpin pembacaan surah Yasin. Mudah-mudahan insyaallah bacaan surah Yasin kita pada hari ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Yang kami hormati, yang kami muliakan, Ketua BKMT, Ketua Muslimat, Ketua BKMT. Iya, Ketua BKMT, Ketua Muslimat yang kami hormati. Iya, tepat tujuh nih. Ibu-ibu, insyaallah mudah-mudahan tudat-tudat tak iya sewe ibu mencaji tudat-tudat apa berkah pun Allah taala, amin ya rabbal. Maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meninggalkan rumahnya nigi tahu salai bolana niakna melo ilo maringkalingan nasihat agama, melo ilo si pulu-pulu melaksanakan majelis ta'lim agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tudat-tudanna umatku itu apalanna pada yaku masam paja sunnah isi seburakaanna. Alhamdulillah. Oh ibu, oh ibu, urana kika masam paja sunnah sisa burakaanna. Arwah lagi rakang mustasohe nade yule pacapui. Micawe ni. Iya, micawe si tahu mada malang matarawe. Alhamdulillah tudat tak iya esoiwe ibu Maka deh Nabi tak apalanna pada yaku masam paja sunnah sisa burakaanna. Alhamdulillah. Yang kedua, narampe Nabi tamakadang sininna yatuunna talaloya ibu. Semua yang kita lewati tadi, pasir, batu-batu, daun-daunan, semua yang ada di sekitaran kita ini akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dek nasalaiki ibu sebelum kita dimasukkan ke dalam surganya. Mari ya. Ya. Oh. Siagang kota na BKMT tak? Iya? Tak bisa ratu tabi. Iya warna na orles tae biasa warna putih. Aku ke warna coklat. Angka baru tapi. Oh, angka baru. Oh. Tapi macet Oh, dah ipan Sampai makada kawi anu tempo dulu meje 25 tahun yang lalu, ya. Oh iya. Angkat tu kapang histori na ya gaga yang pai dek ne sele. Iya. Oh iya. Baik. Sinin na ya tuanna talaloya Bapak Ibu. Insyaallah mencaji sak bibi mati reseri mondrin na pung Allah taala. Ia ko angka kita mo korina raka pacalana pung Allah taala. Ia nasabita iya suebi mangulok ko pung Allah taala puang. Maginang katapatami tu murni, gagayasa murni ka? Ode tawala. Maginang katapatami murni tu, oko narakata pun. Saya saksinya ya Allah, iya sabin na buang. Iya.
Beliau selalu hadir melaksanakan majelis taklim. Saya tidak rela ya Allah sebelum Engkau kembalikan ke dalam surga. Amin ya rabbal. Iya nasak bitta Bapak Ibu sidang jemaah yang dimuliakan Allah, yang akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan membela kita. Yang ketiga adalah biranna tuda-tuda meringkalingan nasihat agama, Ibu. Akan nasihat nabita. Depa isalaiwi tudangat purana dampeng di dosa-dosa tapung Allah taala. Amin ya rabbal. Luar biasa aneh. Depa ta salaiwi tudangat akan nasa pung Allah taala pura wa dampeng ini sini na dosa-dosa na itu makut. Sila-sila malabikun niya tomato malabikun kay hadir. Makon niro kapadi. Oh iya. Makare andre guru tapan rita iya tu ceramah agama pada nan rewe. Pakolingi iya tu ceramah agama pada nan rewe besti. Oh besti. Iya tu ceramah agama pada nan rewe. Iya ko angka tau najin nanre, makanya andre guru tapan rita tau malasa itu. Angka ka tau najin nanre oke. Tapi Tawe iya ko angka tau najin nanre loki mala rujukan ko puskesmas rapang. Aja na tole pangokoi rumah sakit nenek malomo mataru ni lo ju pandang la salopo itu. To angka tau najin nanre. Nah, iya ro cara agama na sangan regru tapade nanre. Iya ko angka tau najin nanre tau malasa, berarti iya ko angka tau najin na carama. Tau malasa itu. Kegay bansa, tau na jin na carama. Tabi. Napay na ita pasurubangi. Melotama o kumasigi na sa 2 pilino kunin na macarama en rostasero. Tabi, la salopo itu. Angka ng kalinga po mo makara tabi loki matasi amatu makara asal lang amok kana sa kustase. Salangaga sus. Salah kullu nafsin saikatul maut. Itu lialem itu napa itu patasya itu. Tabi la salompo itu. Makere-kereng ko maite pacaramae. Makere-kereng. Iya kuang ka pacarama maita macarama na makere-kereng. Tabi la salompo itu. Jadi ya ko maita ka matu ajat na makere-kereng. La salompo itu. Tabi. Iya ro cara magamay andre na yati besti. Sementara iya ro andre na tubui. Selesai malabikun hanya tomato malabikun kay hadir. Selanjutnya. Angka 5 sewa-sewa, tabi. Angka 5 sewa-sewa besti napay tangga, napay rita runtun apalang. Tangkalinga besti. Angka 5 aga-aga napay tangga, napay rita runtun apalang. Yang pertama, napay tatangga korangi. Korang, ay lalang. Korang. Kamana moga korang o kumulata besti? Kendroy tataro. Oko la Marie. Oko mejang. Iya tuh korangnya tabe. Napay tanga depa tabaca runtunnya palang. Iya. Alabirang nyaleng niya korangnya ko pung Allah Ta'ala. Napay taita itu korang itu runtunnya palang. Tapi aja tuh si nasabat tangkalinga caramay de na tumilo bacay. Salah pahas siki itu besti. Iya. Artinya apa? Napaki mania melo baca ro korangi makaruang ke korangi ko ruang tamu dalam perjalanan menuju mengambil Al-Quran itu napai rita pole mabele ro korangi runtunya pelang depa tale depa baca makor masuna aja tu situ limala mikurat tuli tatangga maka dawa yapalan aja runtu salah pahang besti. Tani itu natuju iro hak dese. Yang kedua, napai tatangga Ka'bah. Iya, kok Makkah. Boleh manin na ke Makkah? Alhamdulillah.
Iya tu kak bay besti, nape tatiru pole mabela depa to matawapa ako si depe na runtu ni apalah. Masya Allah. Iya. Jadi itu lah biran na memang itu koloki Makkah luar biasa. Masampajang lagi akacicang o kota na Makkah di Masjidil Haram napai pada ko masampajak ki 100.000 kali o ko masjid raya rapang. Akasiratu pisa bunda masampajang o kue cicam mi masampajang o ko Masjidil Haram napapada. Satu kali solat di Masjid Nabawi di Masjid Madinah. Ya, akka cicak ki masampajang ukur, akka sisakbu pi masampajang ukur masjid raya narapan na papada. Jadi tabe. Mani aki lo Makkah. Tani itu tomegan na duit na to lo Makkah. Iya. Insyaallah kalau kita dimampukan oleh Allah menreki Makkah. Tani Makkah dan kana duit. Make ga to mega duit na den na le menre. Tapi yang kau tahu dek sisa gaga duit na, weh, oleh Makkah. Ila doang ko pong Allah Ta'ala supaya dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin arbal. Yang ketiga, ala birang yalengi pong Allah Ta'ala kurangi kabay. Yang ketiga adalah napay tanga way samsam me besti. Way samsam. Kamana mo way samsam ko bulata? Angka? Oh iya, alhamdulillah kamana joy samsan na bikante na sidrape. Iya. Iya tuh sam-sam menape tatangga itu deh patainungi runtun apalah. Masya Allah. Luar biasa na ya. Makanya regur tak kiai jamin. Iya ko cek deh mani wai sam-sam ko bolata besti aja lalu tapat capui. Tataru cek deh. Iya. Tatangga-tangga Iya. Regur tak iya. Nah sabab lagi tatangga itu sam-sam runtun apalah. Masya Allah. Ala birang yalengnya ko pun Allah Ta'ala. Yang keempat, kelebihan yalengi ibu-ibu hukum Allah Ta'ala. Tidak diberikan sama Pak Imam. Dia yalengi ibu imam anu uranemi. Makun reyemi, ala birang yalengi hukum Allah Ta'ala, nape tatanga tapana lakai tak besti. Oh besti. Nape tatanga tapana lakai taruntuni apalang. Ustaz, iya kode gagal lakai. Oh digalakain na bali bolay loy tanga Ustaz. Iya ko lakain na bali bolay lo tatanga tani apala taruntu besti. Abala. Ya tom yang kay lakain na. Jadi kolisu nikmatu bolay takibuakan me pala bapae. Pas sadiang niya se mejangi alangi kadera. Kada he sayang lo ki may tudang nyoko tu tainung itu pelata maka ko jitu malasa ko jeka deje ko malasa maka de ustaz senapay tanga tapan laki runtun ya parang turan ya ko tu minun ya may palang melo katanga tapan. Aja nanangka padui na lakay ta besti na tatanga itapana. Kada he kenroy di. Namude gaga dui na besti tatanga mo ya tapana. Iya. Urapi matimba gabay na pahikin royal liga baku. Tatanga itapa na besti. Yang kelima, ala birang yaleng ko pong Allah Ta'ala yan narito napay tatanga tapana panritay. Napay tatanga tapana pacermay. Oh. Napatama to ijo reale na ustaz Ako memang besti. Napay tatanga tapana pacara may runtun ya palang de patang kalinga aga na pau, de patak kamalakang aga na puada. Masya Allah. Ampai aku angka pacara ma aja kita cuku besti. Itu kata cuku. Woi, cengaki. Tatangay pacara may. Iya ko deto melo mangkalinga cara mana tanga atau ni tapana. Apalagi iya ruangnya na deje torogi ko melo kitanga tapana ustaz sewi. Ustaz paka je garata na totong yang koyo lota. Tanga itapana besti. Ko deto melo tanga itapana pale. Deto to melo mangkalinga cara mana. Tuda toni. Na sabat tudang itu apalah na taruntu besti. Apa itu luar biasa na.
Kalau ki maring kalinga majelis taklim, lo ki maring kalinga nasihat-nasihat agama. Apalagi di bulan Sya'ban ini. Tapi maka dia Nabi bilang bulan Sya'ban banyak dilupakan oleh manusia. Yang mereka ingat bulan Rajabnya dengan bulan Ramadannya. Iya. Aja joleh. Tak falak mana mau kami mesti ulah-ulah salah ni. Lama-lama. Mama, kalau sudah bulan April, bulan apa? Bulan Mei, nak. Ya kau bulan sudah Agustus, mama apa? Weh, kalau sudah Agustus dan September, sisen nama kutana yang punah. Nenek, kalau sudah Syawal bulan apa? Maka lo kau bulan apa imang? Di mana pusing itu dah? Ya tapi. Ulah selengi biasa dia nanya apa lah. Tapi saya yakin semua yang ada di tempat ini. Tapi tak apa lagi. Iya. Tak apa lagi. Bulan Islam dimulai bulan Muharram. Kau bulan Muharram? Bulan Safar? Bulan Awal? Lain? Ya. Ya kor. Tak pala mana ni? Tak pandangin tim je. Tahu? Dia minangkan ya ni reki. Ni ke biasa je tangkalinga. Tak pala mana ni di luar kepala ni. Biasa mi malilu. Biasa mi lupai. Iya. Selesai malam biku nanti teman-teman malam biku kai hadir. Di bulan Sya'ban ini, Ibu, tabe. Kita dianjurkan banyak berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dengan mengucapkan Allahumma salli wa ala ali. Ustaz, agak biranna pakai Sayyidina salawat si buadek ni pakai kan Sayyidina. Maka dari sahabat ya Rasulullah, apa alat biranna maka dari Nabi tak para-paramu ya alat biranna kurcacena pun Allah Ta'ala. Angka Sayyidina si buadek gaga Sayyidina. Aja sih gara-gara Sayyidina itu apa ngewang. Iya, gara-gara Sayyidina itu si bombe-bombe sih. Karena neraka iko dia pakai ke Sayyidina mah penuh salawat. Tapi aja na tapang ngewang ini. Iya. Ustaz, angka ka salawat maponco na yero sama biasa kije mareposa sih. Angka paponco gini. Allahumma salli ala Muhammad. Ustaz, angka mo pa ka salawat maponco na yero. Angka mo pa kutu. Siapa mau ponco? Sallallahu alaihi. Ustaz, angka mo pa ka salawat maponco na yero. Angka mo pa. Sallu alaihi. Ustaz, angka mo pa ka salawat maponco na yero. Angka mo pa. Kutu. Itapu maniasanna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabe. Ia tu turiolota, tomatot tariolo, di gaga tu sikolana. Tapi na yakia papahan na lokur yagamay luar biasa. Mabuang ya pona, tomatot tariolo. Mabuang ya pona aga na po. Weh Muhammad. Maga kasi apo kuro. Angkarang kalinga magaruru aku terus. Muhammad agaru. Natap Muhammad. Ternyata dengan tidak sadar ibu. Iro tomatot tariolo luar biasa. Pahan na lokur yagamay. Iya na to tomatot tariolo sehat-sehat. Nagan neromati. Nagan nerangura. Makan japahan na lokur yagamay. Iya. Ini. Iya. Dega kasi kolara tomatot tariolo tapi pahan na lokur yagamay luar biasa. Sila malabi ko na niya tomato malabi kong kay hadir. Ya? Oh, apa garis sila? Oh ya. Angka dosa nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang biasa dilakukan oleh perempuan. Ya, tabe tangkalinga mesti. Angka dosa tulina pigau makun raya dengan tidak sadar ternyata dosa itu adalah dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu imam Pak Gosip. Salah satunya itu mesti pada saat diperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya.
Beliau melihat wanita di neraka, diberikan bayangan neraka oleh Allah. Perempuan dia gunting-gunting lidahnya. Makutana Nabi ta, Jibril, maha gairah. Maka dia nara umma atau ya Rasulullah, watun tu tuli na curita ja nabali bola. Tuli magusi. Itu gagak kue. Iya, hukum itu. Di tahu. Nabuji mak gosi. Iya, aktif majelis taklim, tapi bu aktif tu gosipna. Iya, aku penrang. Aku kapendra makaraka, aku rapang. Baik Bapak Ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Oleh botingnya, ya ko siruntu itu makun rea ko botingnya. Iya. Nasi kabi-kabi. Tanian itu liman na pakai majillo biasa. Kehehe. Miter magi karo jilbab na hijau, napa na baju na warna pink, warna pisang hijau. Ni gaje. Denan tanian na liman na pakai majillo timun na mani. Anu kun raya ko penrang. Hah? Oh tapi penrang. Nah semua tamu kaya gincun nih rumah kasi gincun na makara palsu. Magi je ang kejar mak dek ko isin na. Oh besti. Oh besti. Iya kode namelo kinatandrai makada palsu itu gincu tak besti. Namu Elizabeth 50 misal buta pakai. Nomor 10 5. Kus oh kus itu na pakai wajib kus teh. Iya, komel de namelo kinatandrai. Iya, makada gincu palsu ya rotabe. Iya kopura ki magincu malaki kertas besti. Malaki kertas tatare ko no tengah. Malaki tisu besti supaya dia nama dekil ko iscita. Pak na curita ka masih ki bali bolhata. Maka ada lipsti ani ro palsu. Jadi kupura ki magincu besti malaki kertas atau tisu. Mama. Kinronya nanya tayo rostas ko TikTok ke besti TikTok. Pai makaraka o melo kapudang imatu majelis taklim narapang. Akada tabi kode na melo kinatandrai makarlis sempo tapake malaki kertas tapi ka buku rasa berta pahamanan di. Selesai malabiku na niat tomato malabiku ang kay hadir. Iya. Jadi selanjutnya ada dosa yang kita tidak sengaja namun tiap hari kita lakukan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Agairo. Seorang suami, seorang istri yang besar suaranya terhadap malopoi sadana o sadana lakena. Dito kagak ko. Hai. Hah? Mata ni? O besti. O di mo malopo sadata o ko lakay ta ya ko lakay ban. Ko lakay banta. Ya lakay taru. Iya ko penra banta san ako taru. Wadi mo malumpo besti. Tapake kang imay ko kenroko. Tapi tabe iya ko de na banta lakita. De na mataru lakita. De na wat di maraja sadata ko sadana lakita. Dosa lo. Baru-baru kasih angka lakain na tama ko bulan. Boleh kedrasi ko. Ih, agak jetu. Iya tuh ya mutacon terbiru rumah nade mo balas-balas. Si polisi ko kapak kena salah. Ih. Masih gak memang mati lah kait tak besti. Nalam majantu kaya itu mutar tuh. Dengan aku. Nah semangat jadi yang katulis-tulis ulata ini. Maka retin ropi polisi yo ko boleh napa polisu. Nanggai polisi bainina. Ite. Ma ini mau to sini nang katulis maka rawi tin ropi jasa. Nah nakala-kala aja nasa penyidik na jasa hero ko boleh ro. Nakala-kala nasa penyidiknya jasa bainina. Tidak suruh malabikun niat tomato malabikun kay hadir.
Obesti. Obesti. Tapi iya tu idi uranewi idi mitinon roy. Iya. Iya kode itu nang katagar-ragar relakai tabesti insyaallah. Iya. Di nasalai gitu. Iya. Selanjutnya. Iya, selanjutnya. Singkat nih. Cek dia mana nih? Ya. Dosa yang tidak disengaja oleh seorang perempuan, seorang istri namun besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, seorang istri yang selalu mensalimi suaminya. Suami yang mensalimi istri? Mau protes nih. Ya tahu jurusan. Seorang istri yang mensalimi suaminya. Kayak kapan saya? Melok oleh contoh besti. Bicawe ini iya tuh kumelo imalap patah 1 minggu kumelo imalap patah we. Maki buat bepai ibu-ibu yang aku boleh. Lo ni masam pajak tarawih bapak nah. Liu si bapak Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maka tuh bepamu sayang, maka dapura nih ken repal yang kadang kata. Tapi he. Aja muandre ya roh. Untuk tamu ya roh. Melo angka puhi mang lo boleh. Untuk tamu aja muandre. Itu kagak makorok gak dikagak. Aja muandre untuk tamu. Makarani kasih laki nak kagak na pala yan re sayang. Makanang ka to toples kong guang ni. Lo ni na cukke kasih na. Buang ka mana ni bepa makku. Angka ni bepa ide ipanajaji. Nanre lakai ta itu besti, nanre besti. Woi. Nanre lakai ta itu jolits. To semesa jolits. Ambang-ambang. Berak-berak. Inilah yang dimaksud mensalimi suami besti. Iya, tapi iya miro kasih anu makua iya lengi nandre iya tu ambang-ambang. Mensalimi suami namanya. Mapa jadi talengi robarue. Mapa dia talengi jero makan jae. Nama pemula aja kasih tu subuh na salai boleh. Iya panali suku pure masa pajang isa tahu. Desa kada masa pajang mu gerlawangan atau de. Macam-macam tu ni mai. Iya. Oh iya, sele sih. Umur matu tak sele. Sekarang sampai jam mau ngerlawangan nak kasih atau dek. Kalau nak sapa. Kalau nak sapa. Lo kina sapa ka duit besti. Iro duit tangalengi bulubeng. Tangalengi terigu, talengi gola. Maka jadi tapan riang nih. Hanya nih nama gue. Masya Allah. Ini yang dimaksud mensalimi suami besti. Selanjutnya. Seorang suami, seorang istri. Iya apa nama gaya yang kumelo ina salai boleh. Tapi dosa lupa itu besti. Protes nih. Iya apa nama gaya yang kumelo ilo botinge. Iya apa nama gaya yang kumelo pacaranai. Demu nanang kena gaya ngilakain na kokoi bolana. Pura kata gaya lah kita. Magana. Nasanya makan aja nasanya baju dasar saya maka cakek cocok ni macakek besti nasa masopek lele wali ni. Bangka-bangkan ya wana kalepa. Iya motor na pakai mak baja bale. Iya motor na pakai mak baja doang 10 ni sona. Iyo biar ko lakain na tamak bau doang lakai tak besti. Iya tuh kasih anak itu apa mulai itu subuh nasalai boleh. Kalau nasapa kang idale nasapa kang idui tangan liangi baju tangan liangi sedong tangan liangi bulu mata tak tongkong. Nah demuna aja nang kata pakai koyolone tu lakai ta khusus untuk lakai ta pure kata pakai bulu mata tak tongkang pure ga. Pure ga. Pura kita macil-acil na seno-seno untuk lakai ta pura kita. Makan. Palingnya itu pada anu pada Hirosing kita pakai kumelo kimatin.
Tabe dosa lopo itu mesti. Dia nang kata mak gaya khusus. Nah dek muna jangan kata gayang ni. Pura kata gayang. Maka dah sayang upah ke baju ya. Baju sik di juta tang ni wali yang ni. Untuk idi mi. Masya Allah pura ka. Apa ya? Masih mau kok? Ma protes nih. Iya. Tapi. Ma protes nih. Tapi upudami iya kalau itu udah terjadi upudami maka ada dosa yang tidak disengaja oleh seorang perempuan namun besar sisi Allah maka koi robesti hanya cuma protes. Iya cuma protes itu lain itu kan. Tapi ilasir malami kuna niat mata malami kun kahadim CDP iya. Dosa yang kita tidak sengaja mesti selalu kita lakukan tiap hari. Iya. Menolak keinginan menolak keinginan. Protes sih. Menolak keinginan suami. Iya. Dito kakak kue. Makabi lakan makahe. Aga to si makabi ya pola ki boting malu maripagi mateko kini. Lima. Bade. Iya nih. Tapi kak dito gagak ko Ako mito Suali na yun paano pabisang ko to ang kamu to? Kamu to. Tabi. Karena sa Nabi Muhammad SAW, Fatimah, kalau malam ini na engkau menolak keinginan suamimu dan lalu malam ini engkau meninggal, saya sebagai abimu tidak akan mensalati jenazahmu, kata Rasulullah SAW. Saking besarnya itu dosanya itu perempuan yang menolak keinginan suaminya. Suku samana ika biya ko lakay na majanci si. Maka subuh pisahin na subuh pi. Weh subuh na betay manu enno. Boleh masya Allah. Ya. Jelas suruh malaikat kuna niat tomato malaikat kong kay hadir. Iya. Tapi Obesti. Saya yakin di sini yang hadir ini semuanya wanita-wanita soleha semua, amin. Mari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Wajah-wajah penghuni surga semua. Amin. Saya lihat kerudungnya semuanya seragam. Mudah-mudahan lunas semuanya. Amin. Dek. Ya robe KMT ko alfala pinrang tani ako. Ustaz, kahit magi, ay masuk ka pole majelis taklim na. Magi to suon say. Setiap nasangang kaundangan, musti ang kana sa seragam baru. Iro nasa panrasa ki majelis taklim. Jadi ko bi ko tua BKMT nero sonero, maka boji, gaje makwe. Nasa dito je nasa nepas sa ustaz. Iya, dek nepas saya tapi dia terpaciu ikut dek nama seragam. Iya. Napa mah jatuhin nasa di ikut dek nama seragam jadi lebih rasa masuk ka. Kalau begini, ya, kalau begini majelis taklim tabe lama kelamaan ai capu mat anu. Iya. Iya kok dek nolak kasih mali tobi justru yang tidak bisa yang tidak mampu beli. Tapi loki majelis taklim, loki maring kali ngacara mangkur. Iya. Nama mana binai gosip sih. Tapi. Di ilsir malaikat niat teman-teman malaikat kehadir. Tapi saya lihat di sini seragamnya, minta mana nih lunas. Ada yang baru, cicil.
Oh jahit sendiri. Iya baik, mudah-mudahan insyaallah ia mana nih mencaji sak biras sebenarnya pun Allah Ta'ala. Karena dipakai untuk kebaikan. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Saya kira inilah yang saya sampaikan Ibu. Intinya tapi di bulan Sya'ban ini mari kita memperbanyak beristighfar kepada Allah. Di bulan Sya'ban ini mari kita memperbanyak membaca Al-Quran. Di bulan Sya'ban ini mari kita banyak berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjemput datangnya bulan Ramadan. Iya, insyaallah. Barang siapa yang selalu berpuasa di bulan Sya'ban, barang siapa yang selalu membiasakan dirinya mengaji di bulan Sya'ban, beristighfar di bulan Sya'ban, nanti ketika masuk bulan Ramadan, dikna mawatan najam. Iya. Budi? Iya insyaallah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan insyaallah senantiasa dapat berkah dari Allah Taala dan mudah-mudahan kita insyaallah dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.